بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفق يا كريم. ويمثل الله سبحانه وتعالى نكوين الصلاة والسلام سنجاود لمتميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فشان روش إسلام tuwendi tuwa يمثل الله وكتكوم لكاريا كتوى mwezi wa Ramadhan. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mati. ويمثل الله mushindi mbashala kwe. Wallahi ganai kuomboleka uwe kutawa mwezi wa Ramadhani ikawe kwa digongo yashana rasha Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla lana wala quwwata illa billah. We ngana tukola kalamu kwa kudihoze wala mashidigagadigoze ikawe wejo tukwegamila mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kwa yamsala Allah pakutukombele karia kutawa mwezi wala kwe wa Ramadhan. Asana rushi Islam paujo pa mwezi wa Ramadhani ni tutwa jinji leme ibada yala kwe ya Eidu al-Fitri, Eid ya kugobola kwa Ramadhani. Nambo Islamu tuwele wakulolegana panawane wakwatonya yala wala kwe wazazli Eid yawm as-sabt ndiyo kuja sabadu mukwatenda kuti vadiji nditu pakulofai nambo ikwatenda awidizie kutawadizu kudimpebe au shiridile dizu kudio kwa digongo de kuti yawm as-sabti gana diwadizu kudia kugohola di kuzwadi Eid. Wazazli dizu kudia yawm as-sabti mate sabadu na kudiba sharia kuti ya weni watu dinchilungamo kwa digongo de kuti mwezi waoneshe ni maumboni gapatikene wakutuzadila watuzadile ya kuoneka kwa mwezi vaneni mpaka kuikaga pakudishenjela mutundu wakuwese tukuti iyai vadije pakulufai ni ashala kwe vazwazile domingo. Asana roshi Islam yala kwe yai ya itendegwa shino shaka shino ikwete ba itendegwe yaka yakalakala Mtume sallallahu alaihi wasallam adia mazile masahaba ga mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gadiga mazile maja Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattabi akhuzala ya yaoneshe bandawi jao. maja Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab annahu khataba an-nasa fi al-yawm alladhi yushakku fihi. wala kwe maja Abdurrahman ibn Zaid ibn al-Khattab batirle utuba pakwazadi la bandu mudiriku jala kwe jakuti bandu badije pakaisila bandu badije ntikaiko faqala ni waweshete maja Abdurrahman pakwazadi la bandu wala kuti ala manyi dilije umanganya inni jalastu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Une Allah wambele upile wakulama nashi masahaba wa mtumiki Muhammadi sallallahu alayhi wasallama fasa'altuhum ninawuziri ashi masahaba wa innahum haddathuni niwanganya wazi mudile unengani watite kuti anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama qala watite kuti mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama juaweshe ite kuti sumu li ru'yatihi jeumanganya ntawe saumu kwa digongo dia kuoneka kwa mwezi wa aftiru li ru'yatihi ningogole kwa digongo dia kuoneka kwa mwezi wansuku laha nimpangani ibada kupitila kuoneka kwa mwezi wo fa in humma alaykum ninaga mwezi wo ushidizizaga jeumanganya ninga uona fa akmilu 30 pelebo kwa nizihezabu ya marifu 30. fa in shahida shahidan nambo ninagashi wishilaga umboni vandu vavidi fasumu wa aftiru bazi ntaweje umanganya wa aftiru ningogole. Bimaana ninaga vandu vavidi adiawishile umboni wakuti mwezi uoneshe mwezi wa Ramadhani uoneshe je umanganya ntawe au vandu avishile umboni kumapetu kwa mwezi wa Ramadhani kuti mwezi wa Shawwal uoneshe
akuishila umboni oni kuba babidi islam bakuyimidishika mudini barije umanganya mgobole ni nzwadi salatul eid asana rosh islam kubitilaga majiga nyogele nombewe mpaka gatukamushirie pakwambaga yewoneshe shaka sheshino Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakwazadi la shima sahaba bati tisumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi kutijomanganya ntawe kwa kuoneka kwa mwezi ni ngobole kwa kuoneka kwa mwezi naga udiuzizishe Mtume sallallahu alaihi wasallam bati tafa in ghumma alaykum ninaga mwezi udiuzizishe je umanganyajo ninga uona vandu oze nganambuona mwezi fa akmilu 30 pelenkwanizye mariku 30 kwa digongo vandu wori bengana uona mwezi uzizishe nambo fa in shahida shahidani ninagashi wishilaga umboni vandu babidi Mtume sallallahu alaihi wasallam barazile vandu babidi nambo ngana shirala shilambo wala ngana shitomeka shilambo ina kutini naga vandu bashilambo shati ashimanyiriaga yakuoneka kwa mwezi yeumanganya belenzo adindi la alayhi salatu wassalam wati fa in shahida shahidan ninaga ashiwishilaga umboni vandu babidi orobenga nambuona nambo vandu babidi be aweni bari fasumu yeumanganya ntawe ninaga kudikundanda kwa mwezi wa Ramadhan wa aftiru ningobole ninaga udi mwezi wa Shawwal ashakulungwa Islam hadithi jalakwi akhrajahu an-Nasa'i ajikokweri al-Imam an-Nasa'i wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Albani najitir libuti ndi tujuele hadithi jadidi sahihi yatukudi jiga nyamu hadithi ni yakutim ninaga vandu batawile sawm ni mpaka kuikaga mwezi wa Shawwal ni kuoneka sexta feira vandu nabishile umboni vakwanaga vabidi pakujaga mbujo sabadu anu ni kurwadi Eid akwenda yalumuni hadithi jaji nambo vandu bashagile kuti ngwamba mpaka tukalolekaje kalendario kabena ezahabu ya ndondwa bazi wanganyao abele nditu pakutelezya nambo vandu vanga napata yani ntenga wakuoneka kwa mwezi ni kutawa sabadu jila domingu ni kurwadi Eid kwa digongo nganapata ntenga wakuti mwezi waoneshi wanganyao Allah subhanahu wa ta'ala shiwadi bile nditu madibilo gamboni au kwa vandu babata ile sabadu ninga pata habari ja kuoneka kwa mwezi mpaka shinga media daweja dhuhuri kapena daweja asir wanganya ni kugobola domingo ni kurwadi Eid naombe nao yangadi mavuto ni islamu ngana pa kulolega ni kutonya na yala na mbozo wene tujine musheria shamtumiki Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kawashati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuti ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم شيخ الإسلام بن تيمية أبيشته تي nditu iwele ya kutamidishika kupitilaga sunna jajidi sahihi ni kupika ngana kwa shima sahaba wozuvene iwele ya kutamidishika yanti annahu la yajuzu al-i'timadu kuti yanga kuundizidwa vandu kwegamila ala hisabi nujum mwezabu ya ndondwa vandu ngana jegamila mwezabu ya ndondwa pakumanya mwezi kuinjila kwa mwezi vandu ngana jegamila mwezabu mukubalanga kwa ndondwa matezabu ya ndondwa kama thabata anhu mpele ajitite kuikangani ijo kuchoshila kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sahihaini ngani jidi musahihul Bukhari ni musahihu Muslim annahu qala kutimtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam juaweshe tukutim inna ummatun ummiyatun la naktub wala nahsub sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi faweshe timtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti inna ummatun dituwe tuwele vandu ummiyatun ummiya mwagobolele al-imam an-Nawawi rahimahullah aweshe tukuti baquna ala ma waladatna alayhi al-ummahatu al-imam an-Nawawi togudigobole ladilo ummiya hatite kuti baquna tuwelewa ndo mpela baturigadishile ala ma waladatna alayhi al-ummahat turigadishile ila yabati tikatuweleshe ashama zetu
bimaana tuwele wandu la naktubu mtume watite la naktubu wanga kuombola kulemba wala nahsubu wala wanga kuombola kubalanga bimaana tuwele mpelaga wandu watuweleshe na shamazi yetu mwana sifa jukubagwaga juanga kuombola kulemba mpaka ni kubalanga mpaka ni kuzioma nikuwa inna ummatun ummiyatun wetuwele wandu wanga kuombola kuzioma ni kulemba la naktubu tuwele wanga kuombola kulemba wala nahsubu wala wanga kuombola kubalanga bimaana hisabu nujum kubalanga kwa ndondwa hesabu ya ndondwa wale umanyidiru wejo wangadi sumu li ru'yati ranu je umanganya ntaweje kwa kuoneka kwa mwezi wa aftiru li ru'yatihi ningoboleje kubitila kuoneka kwa mwezi ngabaga ya kubalanga shinga kubalanga kalendari shinga kubalanga habari za ndondwa yele kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kwa ngadi Sheikh Abdul Ghafur ibn Ali ibn Muhammad as-Saqaf nawe shetu kuti wal mu'tamidu wala kwegamila ala alhisabi kwegamila mu ezahabu mukubalanga shinga bana counter yako etari na kubalanga gabakura kumanyidla mwezi wal mu'tamidu ala alhisabi wala kwegamila mukubalanga fil hilali bakwambaga mwezi kumanya mwezi kama annahu dalun fi shari'ati wala akwandi tumundu jonzo koneshele mu sharia akwampela mundu jonzo koneshele mu sharia sheria shiwele mpela ga ukweti wala unaji injile mu ukweti wa sheria na rokoneshele mubtadi'un fi din abele mundu jwa kuinjile bid'a mu dini mata kuziwezela yanga na jiganya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutayizewezele pa kumanyidila mwezi nikuwa wala kwa kuwa dalun fi sharia akwa rokoneshele mu sharia mubtadi'un fi din awele wa kuzuzi ya mudini yanga na jiganya mtume fahuwa mukhti'un nizoni ya kwa khuluzia fil aqli muvande walunda wa ilmi alhisab ni umanyidiru wa irabu akwandi tuwa khuluzia muvande walunda lwao mwini ngana luwa sawasawa ngana luwa shinini nizoni ya wele wa khulufai muvande wa kubalanga ni yashana rosh islam ganituwaga wa kutana ni kutonya na yala nambo tujileje sitema mahadithi ga mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kurozo kumanyidla kutiana mtume watujiganyire yapi pa kuambaga kuumanya mwezi kutibele uoneshe au ngana uonika ninaga bandu adi abishile umboni bakwanaga babidi bandu ni kwewo kuaminika aslamu hakupanganya sala na abishile umboni babidi kuti mwezi uoneshe bazi bandu bele agobole mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganajila kuti shilambo shati naga shidishibishile umboni pele jamani nishingoboleje la nambo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam habadiji nganajitawa ni shilambo kavena nganajitawa ni wandu wa shilambo nambo alayhi salatu wassalam watite fa in shahida shahidan ninaga shibishilaga umboni wandu wabidi fasumu bahari umanganya ntawe ninaga kundana kwa Ramadhan wa aftiru ningobole ninaga kudihumbezi kwa mwezi wa Ramadhan matina gaudi mwezi wa Shawwal barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam.